Yajabia. Shawa shawa kubaza ngo mana kandi kana kibahuka nguvuye he. Umviriza sha mwese hasi. Yaza kwa kandi ni musigara. Yaye mama. Bari kubikora dufasha nabi. Bari kudasa kubona wimputika wao. Mama, bari kibi mama. Diba? Turi turatosendera nibera mujyamo mudodufasha. Mudodugira neza. Nari kuratugira. Diba? Mama. Ajya mafisiru yawe
yawe nawe kandi yafyirutse hato ite wewe uca kumbabura kandi warabyemeye ahubwo ntarure rimwe kabiri gatatu wagiye urabyumva nawe urihanga ntigakibuka nkuko aho wumva je naragowe abandi ngo bari n'abagabo sinzi ko narongowe sinzi ko narongowe ntabyonse uracyari ngaho reka mbanze nze ndakwereke umushere Mama no, ngita mama. Dia wanafanya sina leo. Ngena sasa.
Icaye hasi. Bibaye ngombwa ryari. Nyasa handi. Mereza. No kubindero. Jeo shamu nawe turatandukanye. Turatandukanye. Icaye nyarutsa. Ndagukoropa kwa n'ibintu by'ukoropa. Come on,
byagenze gute baje kutubwira ngo mama yaragiye mu birori bagiye bamugonga niba twari dusigarana kweli umuntu uraya sibyo sawa ndabyumva kiboneke n'amahoro kere kumaka sibyo ndabasa wowe ni ukuze wowe guhumuriza abana wowe kuresha abana wowe kuba hafi kuko n'ubwira uyaho isanze wabwira uyaho mbega iyo uyaho abana babayeho gute no muri kere baba wanjye yaragiye baba wanjye yarapfuye baba wanjye arapfa none none yisigaranye ngo ni baba arapfuye none ngo waho gute naba batari banjye bahasi mwese umviriza umuze kwanza tubanze tugende dushike aho mama wanyu bumva ashobora kuba ari sibyo aho bavuga ko bamugongeye turabe ko azana ikiziga ciwe niba dushobora ko dukora tubikora sibyo ariko icyo numva nobabwira ni muze tugende ariko icyo nobabwira umushinga barakubwira wowe uri umuntu akuze sibyo hagarara nk'umuntu akuze aba bana ubarere icyo bakubwira cyoco umva ikibi ntigihera iyo umuntu akoze icyiza kiramukurikira n'ikibi kiramukurikira urazi yuko wari umaze iminsi uzatunganira ubwira ubuzima bubaye mu batonya bawe ntuzi impamvu ibi bibaye hari erega hari igihe imana ireka ikibi kikaba kubera gutabara abandi ingero y'icyaha n'urupfu kandi umutima mubi ntawushikana umuntu kandi iyo umuntu iyo udashoboye gufata neza abana wasigiwe hari igihe imana ishobora kureka ibyago bikakuba ku kubw'abo bana utariko urafata neza none kubera abantu bo batakigira urukundo onaye yesu yavuze ngo mu bihe by'iherezo abantu bazaba bikunda ariko ibyo biguca intege hageze aho mu matara n'imana mu byashiro havuga ngo umuntu wese yumire ku cyo afise